Nibukisisa kahle bazalwane lapha eceleni esithombeni kunanalijaha nali likhipha tingadi ngemakhala nangemilomo emehlo avuvukile. Leli jaha leli bengilikhomba lokuthi half and half kayi1 kayi2 esithombeni. Nabathi half and half ubowati ukuthi ngi half good half bad. Na uchamuke ngesekudla utangithola ngi half good. Wangichamukela ngesincele utawubona ukuthi ngi half bad. Naleli jaha leli belibhizi letselela hey prophet Mbumbulu fake prophet ngase ngithi cha aseyibuye etandleni. Sengitamkhomba lokuthi angisiyo ifake mina ngi original. Ngamthi apakati ngabe ngimfunda netinyawo ngimbhakela siVandam ngimbhakela Bruce Lee niyambona ke kuthi unjani manje ngimkhomba lokuthi ngi original angisiyo ifake akube sifundo nesibonelo nesexwayiso kulabanye chubeka nje ukuthi kimi fake ngitakukhombisa nase ngikuvutha uDas Bruce Lee ukuthi angisiyo ifake ngi original lona nje sengimkhenikile banyenti lengiselo ngibabeke ehlini ngiyababona ukuthi bazulelwa lingce ngiyababona lokho ukuthi kancane ngiyabasonzelela ngithi abakhomba lokho ukuthi ngiyi original nase ngifikile umuntu ngimthi apakati batawubona ukuthi half and half ngibani sikuyevakala.